Pia telefoa la Radio Samoa whaatalo whātu I le nei fo I tae au mālo le soifua manuia, alo mai au talo le solulu. I tala to mua, I to tonu le na o le tolu masina, ai wa whaamawina I lata I le valu se lauta o tonga to e tolu po, whaapeta o tonga le whaataunuina. O le mafu angai au fiaile le lava o moenga, whaapea e le to o tele tangata I ngā lulua I potu whaata. O le umia whaiaita o tonga le isi mafu anga whaapea I maso livi e ave whaafua sei. I whaamaumaunga le teo whaavau maloa ni usila o le whale mai au kilani wa toe tu atu I tua le tolu se lau lua se fulu tā o tonga I to tono le periota wa tā ua. O le whale mai midol moe tolu se lau ono sfun ma le tolu, ma le se lau ma le ono I le whale mai waikato. A fua I whaamaumaunga neo midol moa lava lea e maa walungai ma a whaatusa I le periota lava e tasi o le tausanga tā aluai. O lea na alu I lunga I le tolu se fulu pasene. Wa sa waile mai a whaelo mai o le ai e vaea le lata I le afe lima se lautanga ta whai ngā luenga. A le matanga luenga le soifua malolo ina I le vaiaso tā aluai. Ma o le aso fo ena nafi le ana whaelo mai ai e silia ma le fitu se lau miliona le ngau. Ma e whaawa watu I le o ngā totono le lua afe lua fitu le cost cutting po o fitu na inga e whaititi ai tupe whaalu al matanga luenga. Ua mawhaineo na ngā vaatangata kiwi e toi whaatalo sanga whaalua working holiday visa e malangai I Apani. O lea sana o le tasi lava lea vanoe whaatalo sanga I mō le nei visa, peitai. O le amatanga o le masina lea ua whaamauti no mai I le matanga luenga o le vai whafo I Apani. Ua mawhai neo na maua le isi a vanoa mō tangata kiwi. O tangata ngā vaa e tataona I le vao le se fulu valu, ma le tolu se fulu tausanga. Ma e tataona whaamali e ina ia I ngā tau I le soifua malolo ina. Whaapea ai e le tatau na iei se whanau. E tatau fo I tangata whaatalo sanga I working holiday visa I Apani o na malama lama. I aia ingo lo o sau male suingo le tūla fono ma e matua I sā. O na whai ngā luenga I whale kalapu o no fuanga I whai eita alonga whai tupe, papu, maisi. O le suinga wanga wa ai nei tangata kiwi o lo I totono o le li o tangata whaatangaina. O le afo I o lo o whaasafu atu I atunu I Eperetania, Kanata, Austria, ma Denmark. Wa saule fautuanga e awana I tausa mia mata le fua moa a osu esu e pia wha amauninga o le bird flu. O le ua wha amaunia mai le matanga luenga le primary industries e valu se fulu wafe moa ua vavai ese mai le pā moa. Ma e ono tu I lalo ono o le ua vave le pepesi tutono le pā moa I Otago. E ono isi pā moa o le ua wha asolo so esu enga ma ua whaia foi ma sone mo le pui puia. Whai mai ele matanga luenga, ele o yeisa tūlanga I whaapopole I nai le saunga le mu ma o le bird flu foi, e tineia pe a kuka whaavela le fua mua. Watoe whaamanatu ele matanga luenga, e le tatawana tau ma whamata le fua mua ma o se fautuanga foi, o le olo o whaaluaina I le vaenga o lo o pui puia mea ai I Ausitalia. O le amatanga o le tausanga nei lea foi na tuue I lalo le silia ma le tasi miliona moa I Victoria I Ausitalia o na lava o le bird flu. Ua whaamuta le toe ngā o si o le peanut butter le sanitarium, ma fua lava I le to a tele o ni pā anga whaatau. O se whaasila silanga fo I ua whaalia le sanitarium o loo ia mala malama I le whainga tau na talia e tangata. O le tala o sau ma o le o toe whaato ese ai. O le whaiunga le masino I ulai le taimi muli muli na ngā o si ai e tūsan whaamauninga mai le kamupani. A tala whaaiu, Wa polomi si mai le pule nu o au kilani Wayne Brown, e mawhai e fesu ya inga wa whai nei le pulenga le Auckland Transport o na tau nuu I se tau nu unga manuia. O le ole ale toi umia le Auckland Transport le malo si angai whai ei whai unga whai mole a ai, ma o wa yei fo I mala komiti fo wa ta ua le Regional Transport Committee le e ngafa matu la fono wha apea fua fuanga. O lona wingo se toi wha atu la ngana o le a te le ai le Auckland Transport I au nanga trains, pasi wha apea vaa. Whai mai ei male ministau fe la wa inga Simeon Brown, e tali tonu o se suingo le a fesoa soani I le wha amua mua o tangata au kilani. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei tai au.